Kas jaya paray, sumo lang ka namin nga agtaray, na makikita nak, tadati panabas ko. Kaya mo, pag-ayaman tayo lakay na paleng paray. Nagbayag damot sumumbat agiti kachat kon. Ni, sabay-sabay damot tayo. Tatay, awa nag-reply. Tata, sabay-sabay da. Bagsabalit may sungbat ko. Marong sindnak. Oh no! Naspak no kasdayan. Bahala na tan. Nya magiti kachat ko, nagigidan da mga agchatan. Tsakpe mo ti sungsungbat kon. Panay samo, rongsin da di reply ko. Ho, nagrigat talaga ti biyag ti mannalunan. Uray kasano kagagat mi agtalon. No kalamidad ti dumteng. Awan ti maramidam may. Kasla ka data. Ado ti kakadwak nga napirjan nga nagtalon. Kasano tatato yun. Ni, namudel sama tati panabaskon. Sumo lang nga nasadutan. Oh no! Awan na impasa nga tadumnay din. Apang kuman ipasa kini kumparek. Na mayat ay pagas-asahan na Jacob. Nasadok nga talaga ito panabaskon. Namudel pa yun. Apang kuman ipasan kini kumparek ko. Ni, ngitang pala nga di Nahilig pa lang mati cellphone, lakayan lang karudan. Siguro, ado ka chat na. Balitak, nahilig pa ila ti check sa ating alakay ka. Asi, man ni Suna ta, sursuruan na man ti karate, ta may karo naman aja, tampan ngayon nala na. Nice. Lakay palang, daman ni Bagak. Ni, arataman ni Bus Berton, daman panabasnan. Ni, sumyag mo nga nagtarayon, at dalang ibagak ko. Ni, apay nga na nagbilis nga naawanan, apay nga ta nagtaray. Panak man lang dyan ta kumpare ko. Paray! Hey, siga magdahin paray. Tugo ka ha. Maya tati pag-asasama paray. Adula amin ti among paray. Nagpa-share ka, mate. Nagapam ya. Digital talon paray, tapanak man na ang nagtabasan. Nice. Siya paray. Naggagat ka mo't na nagtabasain. Buwan paray, tauray tambak ko lang atin napinta. Yeah, boy. Maday, no napintas di tambak mo paray. Kanayon na pagnaan, malusa ka jay. Bayang paray, kababay mo't aji pag naanda no, nakasamsamag mo't. Kumusta magayam di kajay pagay mo paray? Ado na perde paray, pulta-pulta nga roday sinilong ko. Pulta-pultak nga. Ado nga mintinatay nga raep, idi nagdilap. Oh no! Adamo lang siguro maapit mo paray. Barbaring paray, ta makasulit mo ti gastos kin bannog. Apay gayam nagpa-share ka paray? Umay kuman ipaasa kanya mati panabas ko paray. Apay nasadot man nata panabas mo paray? Buwan paray, tawang man ti tadumnan. Huh! Baka aja making bagit inasadot What? Agtal na ka man paray, imbagam nagagutak tatay. Lukpon ka lang pare, amok nagagut ka. Asam ki di ati panabas kong paray, adula amin tamom. Sige nga rod pare. Mayat manen natam pare, nagagamanen ta panabas mo. Supay nabayag ko man gamitin nato yan. Salamat paray. Salamat lata ajem paray. Inyangay nga rod paray, inyati kayak mo ya. Nagadun sa timanok nyo paray. Agparti ka man, numapanak tumangan jiting nyayaw. Nice. Mabalin paray, kaano yati kayak mo? Tatta ko man paray, makasidsidak ti tinula na manok. Kiinta nga rudan paray, tay tiliwang ka man. Malagip ko ngayon paray.
Nakita may duwa na ng lukot niya, ma'am. Ni Franz nga kabalyo pare. Magitay sumangpet. Di na pa'y nga insublay tampan ngayon nala na. Ni lakay palengay. Nakitag isuna tatay pare. Nakatambay. Nya ngay, nasingir mo nga raw. Ibagak kumakanya na nga sursuruan nakti karate. Takwits kamin. Nya nga raw tinapasamak. Bigla mo lang nga nagtaray di nakita nak. Kay mamate ka na nalaing agkarate di lakay. Wong pare. Nalaing ka nung agkarate hajay. Bahala ka pare, nalaing mangluko dagi jay. Madinak suruan pare. Amok ter aramida. Mutaling talaga atin na kumpare. Pare, apay nga ta nagtaray nila kay palang tatay. Di nakita na. Asiga lang nga katungtungan ka. Siguro dala mata panabas mo tatay pare. Wong pare. Apay ya. Nabukngan siguro pare. Apay mo't pare. Yan muna siguro pare, singirem. No saan, tabasam. Kinjak mo't aramidan kanya na di pare. Kamay balod akon a. Amok pare, ngimso na, kasya tiaramidem. Kasjaya pare. Sumo lang ka na nga agtaray. Na makitkita nak. Tadati panabas ko. Kaya mo, pagay-ayaman tayo lakay na paleng pare. Kasano nga pagay-ayaman mo't pare. Biro kunta, no, di no agtamtambay. Oh, tapos. Tapos, asik ganta, sigurado, tarayajay. Kasjaya pare. Baka mata kay lakay. Basol tapay. Madimot siguro pare. Intang arudong pare. Mayat ta na isip mo ah. Dan. Nagpayag mo nga reply ni Branch Cone. Kailangan mabayadan ni Boss Bertong. Karna yun na kami nga kamatin ti panabas. Nay, arjin nila kay paleng nay, agsil cellphone. Kasi gandan pare. Intam pare, magagtag tagarya. Ako, nadtoy man ni Boss Bertong. Nagyampay ti kadwana. Dilkwado manay. Kita hamparay, apo na ititaray na, mabuting kinyam. Supay apare, agpaiso tayong bagam. Kunwari pare, kamatin tao. Sige pare, tapagayayaman ta. Oh no! Tangpalang! Adala ko may bakan niya. Awan lang kay palang.